Kajingdawa Garulan bat Kajingdawa Khasi Giant State kala ke imbiang hadin bon snem kombala produk deke arngut kinong mikmat kata ulit Clifford Marak unong seng jongga Garu National Council bat ulit ba Hopping Stone lengdo unong seng jong Hill State People's Democratic Party. Kajing ke imbiang jong kate Kajingdawa kadi hadin ba kirang ba na rilom Garu balayelam da uba Nikman Marak kila thaw yo ka Garoland State Movement Committee bat kila khot ye ka jingalang pa ba ban penklan biang sa sisin ya ka te ka jingmu bat ka jingdawa hamadan tura hakasi sa jan ka arf kendai terik uri saw araja ar po ar ban penklan chushu ye ka jingdawa jilla la ka jong Utay unong elam jong ka GSMC ha ka te gesngi ula khot langru ye uba KP Pangnyang President jong ka HSPDP ka party ka badon ye ka matre kam bandawa ye ka Khasi Giant State Tukin ye sngap ye ka ei ka ba uba Pangnyang udon ban ong. Kalian tungi kumpulan PDP, di dalam ni Presiden, Secretary, Finance Secretary, Presiden Joko Guna Swing, pada bagi week, disapot bantuan kenang berterasi hakanika, jingelang bab, jong ka Garo Land Movement State Demand Committee. Di hakanika jing sapot, oh ngilawan daga jingkemen. Jadi ay mga smulingo kalau mau terkasih, hakanika bangi don, hakanika rensa, terkasih atura. Kalau bagi nak perkat bagi ni isu jong ke Jingdawa State kalau barit kalau muka ba omla ban ngai amta me ag jadi jungi lar idia dang iwan ta kasi ni kendu shi bonba wepat ki jai beriu na keleng jong India na north east ban na India boy wan shi manta kasi akal lama jong ka bagyong kan National Federation of New States ako kejelam jong mi way na kino yalam na po ka kalang de manta kasi ni hapnyo patren hang ni kalong ba kani kan nongrim ka banging yen ku ka jay mari kasi panari ka kasi justice kalayo man sim sibuning mo kala ay sim yang i patpleng bakam day tang mangi ki badan ka Jingdawa ka state ba kisipun ba kini yung state kala kono ku ka bang outfit ba de nang ni syong ta kasi isu tu ni ran ku ba live totally ye ka jay mari ka India Bamanta dan penlong ye kejelang kamtam may apo kanika lama jong kan National Federation of New States. Biru kala syakot. Manta kasi bakan long ko way ki party ki badawai na state ng Kakasinja State banan talang National Federation of New States. Padya kani kan don ru symposium. Jadi kan don kejelang ka kerpang ka banlay apo kano ba. Delhi de gila yoru banekren manta kasi ngilong awake unit akan ikasyanti jo Jingdawa state mai India ako kalama jo National Federation of New States pagkubaar pada galong ka ngi sutra sibun galong ba sibun kini ki para jay biru dilum grade 5 iwan na po Dimahasa iwan na po Tripura iwan na po Karbi Anglong iwan na po Bodolan Borkhalan pagkiwi-kiwi de menta kasi ngalayo iwan share ikijingot jungi ikijingu jungi ya kijing elek kijungi bar kijing dawa kijungi de namar kata amta kasi kijing don jungi amta kasi hanne kala pan skam ka party jungi bang ila don lang bar kan un ba kham he hindu anun jong bar fight apo ka India ibya dawa ya kani ka ya ki state ka batumai bat in late nang ne bat in ai ka kubor sya kala ka jong ka Jaiben Riu sila ka jong ka Jaiben Riu banong ba kala kat ne ki way pat Jaiben Riu ki India don yu ka ban dawa ka state hala ka jong ka tin halaga jong ka Jaiben River kerpang halaga jong identity atau kapdai mo baka issues PDP mereka pikir baik ba jadi kasi dia kinya yang sila ko kada ko bangi so ma